Dobrodošli u ordinaciju. Bilo je jutro, išla sam na pregled. Sjećam se, vozim se u autu, dolazim na parking bolnice, a na radiju svira Bob Marley, ultrazvuk. I realno doktor je odmah nakon par poteza zapravo sondom rekao ok, to će biti karcinom. U tom trenu, ne znam, osjećala sam se ko olovni vojnik. Uopće maltene nesvjesno onoga šta se dešava. I jedino pitanje koje sam postavila zapravo bila doktoru, bilo je doktore, što sad? I doktor me pogledao i rekao je bit će ok jer je malo. To vam je sve što imate, to nemate se za što drugo uhvatiti nego jednostavno imati vjeru u te ljude i pokušavati s tim strahom i sa svim tim izaći jednostavno na kraj. Iz tog životnog iskustva sam naučila da je zdravlje sve što imate. Sve ovo ostalo, vjerujte, je totalno nebitno. Dođe i prođe. Ali bez zdravlja, znači taj tren, kad je meni rečeno, a ovo će biti karcinom, život vam se mijenja iz temelja. Prioriteti vam se mijenjaju iz temelja. Jer jedino što želite u tom trenu je da ostanete živi i da ponovno budete zdravi. Jer kad ste živi i zdravi, onda možete sve. Onda ide i novac, ide i posao, ide i zadovoljstvo, ide i nebitno, brak, djeca, šta god. Ali bez toga, nažalost, vrlo brzo vam se izvrte sve slike životne ispred očiju i jednostavno vidite da samo zdravlje, ništa drugo. Čujte, studij medicine je prilično težak i treba jedno vrijeme dok se ljudi naviknu na to učenje i trebate zapravo, bez obzira koliko čovjek bio inteligentan, mora jako puno memorirati. Činjenica, to nije baš jako lako. Nije meni u početku, znam da sam se u početku čak dvoumio jesam li dobro izabrao jer je trebalo učiti jako puno, memorirati, pogotovo kod anatomije. Sjećam se da mi je to bilo prilično teško, ali onda se čovjek nekako navikne. Kod ove sadašnje pacijentice smo otkrili tumor dojke u zaista vrlo ranoj fazi. Ona je operirana i možemo reći da će uz adekvatno liječenje imati potpuno normalno trajanje života i zapravo biti izliječena. Da je taj tumor otkriven kasnije, jer on nije bio niti centimetar velik kad je otkriven, nije metastazirao, dakle njezina je prognoza izvrsna. I to je veliko zadovoljstvo kad imate takve pacijente i onda mislim da je dosta važno imati posao koji vam nosi zadovoljstvo, da ne radite nešto gdje idete na posao nesretni i tužni, da vam je teško raditi pa ste stalno umorni. Mi zapravo, moram priznat, još uvijek mi je drago raditi ovaj posao. A sada neočekivano reklame. Nikada nisam imao problema sa vidom, ali sam u posljednje vrijeme primijetio da ne vidim na blizu. Ruke su mi postale sve kraće, a i sa vožnjom sam imao problema. Odabrao sam Optical Express i nisam pogriješio. Igre na sreću igrajte samo radi zabave. Ako više ne uživate u igri, pitajte se zbog čega nastavljate s igrom. Previše je previše. Svake godine više od 30.000 pacijenata dolazi u bolnicu Sveta Katarina tražeći najbolji pristup u dijagnostici i liječenju. Pružamo kompletnu uslugu na jednom mjestu sukladno najboljoj medicinskoj praksi. Vrhunski stručnjaci naše bolnice vodeći su eksperti u svojim područjima. Korištenjem najnovijih znanstvenih spoznaja putem koncepta personalizirane medicine provodimo nove oblike liječenja koji predstavljaju budućnost zdravstvene skrbi. Hvala što ste nas gledali. U sljedećoj emisiji bavimo se boli.